Po prostranstvima Grčke, kao i današnje Severne Makedonije, posejana su groblja srpskih vojnika koji su tu ginuli tokom balkanskih ratova i u bitkama koje su prethodile proboju Solunskog fronta. Ovde su pokopani divi junaci koji su delimično sa Kremarčalana, ali tu ima i ljudi koji su 12. godine oslobađali Bitolj. Tokom ofanzive srpske vojske u periodu od avgusta do kraja novembra 1916. gubici srpske vojske su bili oko 4800 poginulih, 2000 nestalih i oko 30.000 izbačenih vojnika iz stroja, što zbog bolesti, što zbog ranjavanja. Okrijeno je preko 180 lokacija gde imamo od jednog groba pa do 600 grobova. Kajmakčalan i ispod Kajmakčalana do Bitolja je natopljen srpskom krvlju. Mnoga groblja danas su zaboravljena. Mnogi spomenici su porušeni, ljudi i vreme učinili su da su mnoge humke ostale bez obeležja. Za junaštva palih ne znaju čitave generacije potomaka. Od početka pamtiveka. Sve je to groblje, ali i kolevka. Ako behu oni divi koji su te napred zvali, koji su te ojačali, koji su ti krila dali, to bejahu ideali. Bez njih nema više leta. Artiljerijskom pripremom 30. septembra iz svih raspoloživih francuskih i srpskih topova od 75 mm pa do 155 mm, uraganskom artiljerijskom pripremom koja je trajala oko 6 sati i po opisima očevidaca iz tadašnjeg vremena gorelo je i trava i kamenje i ceo vrh Kajmakčalana. Bitka na Košarama i Paščiku se može porediti sa bitkom na Kajmakčalanu po tome što su vojnici bili neustrašivi, hrabro su išli i u smrt radi odbrane svoje otadžbine i borbe su se vodile na nepristupačnom terenu, prsa u prsa, na kamenitom terenu, golom, bez rastinja. Doživeo sam neprijatnost i stres kao i na Košarama. U pola sata se desilo koji tamo što se dešavalo, sunce, magla, kiša, sneg. Mi smo zajedno preživjeli Košare, gore smo ratovali i bili smo sve jedan uz drugoga, nismo se odvajali. Bio sam u Juniku, tu smo bili smešteni, peli smo se gore na Košarama, borac na Košara. Borili smo se. Oficiri i vojnici, heroji koji su 1999. godine branili otadžbinu, daju svoj doprinos otkrivanju zaboravljene žrtve slavnih predaka, čiji su primer sledili. Putevima Solunaca, heroji protiv zaborava. Kad su naši stigli na Kajmakčalan, gore to je bila kapija slobode. To je bila kapija Srbije. Oni su ušli u Srbiju kad su osvojili Kajmakčalan 30. septembra 16. godine. Na sahrani kralja Petra I. Kovčeg kralja Petra I je bio u Beogradu prekriven zastavom Gvozdanog puka, to jest drugog pešadijskog puka. To je od 100 pukovskih zastava koje su bile na sahrani, jedino je sa njegovom zastavom bio pokriven.